Bismillahirrahmanirrahim. Dear 5th class students, chapter 15 is Paran Sorimani's journey. Sorimani is an Adivasi girl. You should pret Sunday man bachad nema picnic khatar yimizan jungle hun seta lagaw chu. Yim sati godik phir school ucha Bishanpur chu varia khosh gasan. Yus imsun school asan chu kis Ganis jungles maz asan. Yusun ये सोरेमनी आसान वारिया मेहनत करान मेहनत कर BA पास करान BA पास करने पते स्कॉलरशिप मिला यानी थोड़ा तालीम में मावनत मिला तो ये गडनिच स्कोर आसान पन्ने गामच यजन स्कॉलरशिप मिला BA पास करा ये कॉलेज वसान अच्छी बिकिस जर्नलिस्ट समखा यस नाव वसावी दीदी यह जर्नलिस्ट तो यह सोरीमनी यह अमिस अथवास थवान तो अम पे करान अम पे झारखंड जंगल बचाव आंदोलन अत मज बड़ हिस्स निवान पे तो यह मूवमेंट तहरीक झारखंडस मज जंगल बचाव खतर तो यह अत मज सोरीमनी वारिया टाइम ते लगा मगर यह मूवमेंट आंदोलन तहरीक फार ऑफ टाउन सिटीज यमो नश दूर पकना ठीक तो इस फादर यह चीज़ लाइक करान कि सह यसान कि सोरीमनी क्या गम यानी मन जंगलन बचाव खतर या मिसाल कंस लड़ाई मूल हंद खतर क्या गम कर तो यह लूकन हंद जन हकूक इमो खतर ते लड़ान अत मज नाराजगी तहन सत्य मगर यह पन कम कंटिन्यू करान यह जन अमिस बचपन दोस्त बिजॉय यह अत मज हेल्प करान ठीक सोरीमनी ब्या दोस्त तमिस मिर्ची नाव यह जन अमिस दोहरात कम करान सोरीमनी हुंद मेन यह मोटिव यह कि यम जन आदिवासी यम जन लूक या यम जन गामन मज रोजन वाल लूक इहंद हकूकन खतर लड़ान सत सत नेचर तो नेचुरल ब्यूटी खास कर जन जंगल इन हंद बचाव खतर वारिया कोशिश करान ठीक अम खतर जर्नलिस्टन जन यार दोस्त जन सोशल वर्कर तमन हंद हेल्प निवान तो यह जन मिर्ची यह दोहरात हेल्प करान अमिस सत कम करान तो यह पन सारी थाट्स जन जहनस मज ख्वाब मिर्ची सत शेयर करान तो मिर्ची अमिस प्रथ सात अत काम मज साथ दिवान यह जन सोरीमनी खास कर कुडक कम्युनिटी कुडक कम्युनिटी आदिवासी कम्युनिटी अम खतर अमसंदिस जहनस मज ख्वाब सह यसान कि यम जन सारी लूक तमन गछ आसन फखर पन्नस आदिवासी आसनस पे ट्राइबल आसनस पे ठीक तो यह तहद खतर सवाल तह जहनस मज कह ख्वाब तुम यह पन्नस यारन दोस्तन सत शेयर करान कह तह मज जन जंगलन कुन गमित तो तह तत वुचमत कि तत लूक त बसान तो इवन कि तुम वन तमन जंगली या तमन तुम वन जंगली या तमन तुम वन जन पत खोर मतलब तमन कमतर समझान यह कुन सूरतस मज क्या ठीक यह कुन सूरतस मज सही कह कि क्या समझन कह कमतर अत बेसिस बुनियादस पे कि यह दूर दराज इलाकस मज या जंगलस मज रोजान ठीक तो अगर तुम इथिस दूर दराज गामस मज कह दोस्त तमिस सत करो तुम यम चीज़ शेयर तमिस वनो तुम तम जिंदगी किस
تٔمِس مُتعلِق پٔرِو تہٕ تٔمِس مُتعلِق کٔرِو تُہۍ زاننٕچ کوٗشِش کہِ سُہ تِم کِتھ کٔنۍ چھِ پَنٕنۍ زندگی گُزاران ٹھیٖک تِمَن کِتھ مکان چھِ تِم کِتھ کٔنۍ چھِ سکوٗل گژھان تِم کِتھ کٔنۍ چھِ پَران تِم کِتھ کٔنۍ چھِ کھٮ۪وان چٮ۪وان تِم کِتھ کٔنۍ چھِ وۄتھان بیٚہوان ٹھیٖک تہٕ اَتھ مُتعلِق بَنٲیِو تُہۍ اَکھ پیج اَکھ پنٛنہِ اَتھ کاپی پٮ۪ٹھ ڈیری پٮ۪ٹھ بَنٲیِو تُہۍ اَتھ مُتعلِق اَکھ نوٹ اَکھ ٹھیٖک تہٕ اَسہِ سارنٕے پَزِ یُس زَن نیچَر آسان چھُ تہٕ نیچرَل بیوٗٹی آسان چھِ اَمہِ کہِ رکھ رکھاو خٲطرٕ یہِ برقرار تھاوٕنۍ خٲطرٕ پَزِ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ أسۍ تہِ گژھو آسٕنۍ نیچَر لَوَر ٹھیٖک تِکیٛازِ ییٖتِس کالَس نیچَر چھُ تیٖتِس کالَس چھُ أسۍ اگر نیچَر ختم گژھِ أسۍ گژھو پانَے سٲنۍ زندگی تہِ گژھِ ختم أسۍ چھِ ڈایریکٹلی آر اِنڈایریکٹلی ڈِپٮ۪نٛڈ آن فارٮ۪سٹٕس ٹھیٖک اگر فارٮ۪سٹٕس روزَن نہٕ کینٛہہ أسۍ تہِ روزو نہٕ کینٛہہ آز خٲطرٕ گوٚو تُہۍ اَسلام